Assalamu alaikum. Kırgız elim. Ağalar, iniler. Muna Sıkөл oblasının Karkol bazarının çöp bazarı. Hiç kanday 400 so'm bolgon jeri jok. 350 so'm menen muna jakşı çöptөрдү 300'den 350'ge чейин жеткизип берип атабыз. Çöp көп. Жаңы башталды. Мына караңыздарчы çöптүн көптүгү. Mına çöптүн көптүгүн караңыздарчы. Çöp bazarda. Mına кааласаңар фура менен бар, фура менен жеткизип беришет. Ал түстүктөн өйдө жогору алабыз дегендерге. Iyyul 2023 çöp pazarda çöp çok alabız degenler gelsеңиздер болот. Nabı бар. 350 so'm менен жеткизип беребиз.